Myanmar khopui lian ber pahnih na Mandalay voin khan sipai te silai me puana mi pahnih an thia mi somhni chuang an hliam Mandalay hian sipaiin thunei na anla ka wanga lungoi lo na lantir nan mi pui an pung khom le a sipai te chuan mi pui nodar na tan hian mi tuitlak na hloba ka silai an hmangane thiji nga pakhat chu alua ka funia amuna athingala sniperina ka nia soyene Voice of Myanmar media Mandalay in khuartana thok journalist Lin khianga nia tarlan hanibok aoma ka fu pakhat chu volunteer ten an boy som nuwa damdoin lampan pui ani lain athi velea hliam te po natak tak kanomin enkolme kanne Media outlet Reuters chuan norhuai hotu ten sipai te chu sairok herin anbeya silai le mituitlak na hlo mangin an chang le ta nin an tarlanga social media a thil thlendan an tarlan danero hetiang deuh hi ni boina chuana hi yadana bon longcholna ania longcholna thok marine engineer te chuan nor an thlopa sipai te chuan bamoa longkal tur andan chu achua theinan norhuai hotu te hi no dar antuma hei hi mipuin an hriatin longchol na lam an pan khoma dar som panhi le chan vevela khan mipui pung khom no dar na tan threlret silai mu chu sipai ten an kap chuaka pakhat chu alua ka fu niin mi pathum chu an keya ka fu ania mi pui pung khom hian kong dang chun zomin police lir theile tuiphur kaltlang an phallawa a khoilam veve po tol kir an rem ti hnuwa chohnudar ni vela khan buaina lian jok a chuak ta mi puilamin sairok herle lung an man lain sipai te chuan mi tuitlak na hlo silai mutak tak le perek hriam te an hmang ve thunga sniper po a om ngei ni na lang darkar thumvel an boi hnuwa mi pahni an thia mi somhni chuang an hliamin thahnem tak manan nia hliam te hi sipai te chuan doctor te boy som an phallo nin an soyane heti hian Myanmar a tun boina kai hnoya mi pathum an thita a Mandalay hian sipai te hian ambulance te po an kap tel nge ngeya Red Cross le tlom ngai pol te po an ma tel ve kawangin hei hi Geneva Convention kaltlangin poi khoina lian tak atling theidon media then khatte chuan sipai te hian threlret silai mu an hmang nin an soya ma se silai mu tak tak ka ruanate dar thalang cha chi aton ke na tangtein silai mu tak nge yan hmang tin social media Myanmar mi le sa rang te chuan an the dar thung heiba ka hian voin khan kachin state ta te po tharum thawhna achuaka police te kuttuar civilian anom nual norhuai hotna lian ber rengun le nei pi do chuan nimina sipai te kuttuar thi meichia kumsom hni mi suna nipa formin nor an huai hota konglaya pangparte an the darani chin state ta chuan voin khan chin national day ani angin chin nampeng rang somnga chuang te chuan an nam thuam theu in belin kongzo an nei ve bokane development danga nambil helte chuan sarkar nena anin remna nationwide ceasefire agreement an nei chu voin khan ti topin mipui nor huai hot an thlop thu an puanga hel thruai tu jinga mi Sun State Restoration Council chairman chuan inka hayatranga anin nu do awang hian an kalzel dan tura harsatna an tok ngei do na mase dictator paithlaka mipui sarkar tundin ani theina tura mipui tran rual na thlop chu thil thaber ani thu asoyane inka hayatranga in nuk dok jinga hian Chin National Army CNL Karen National Union te po antela helpol rang som te hian inka hayatranga in nu do chungchang hi ni hni chung an soi ho hnuwa voin khan thutluk na an siam ta anji ngami pariat te hian thein seina hun lain sarkar nen in rem na an lo nei to pahni chuan Aung San Suu Kyi hnuaya
in ka hai an pom ve thunga sarkar laka an heltran le don ta tinani Myanmar lama kan tarlan tuangin boruak asosang chhozela development rang tepo ala om chhozel don nina langa arem chandana zirin tarlan zel kan tum don nia